Yewe tera agasonga bugari tuganire. Ubuvuzi bw'u Rwanda bugeze kure, ndetse iyo ubirebye ubona butaha igihugu kizaba kigeze kure cyane aho tudategereza twebwe. Kuri uyu wa mbere itsinda ry'abaganga ba CHK muri serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zo mu nda n'urwungano ngogozi bakuye igiceri mu gifu cy'umwana w'amezi 18 bifashishije endoscopy, uburyo bwifashishwa kwa muganga budasabye kubaga ahubwo bohereza ku mubiri gafite kamera. Uyu mwana yaramaranye igiceri mu nda mu gihe kingana n'ukwezi. Nyina yari yarabyuwe ko uyu mwana agomba kubagwa nta kindi cyabisimbura, ariko byaje kuba nk'agatangaza ubwo uyu mwana wamukuragaho igiceri batamukozeho. Byaje gushimisha umubyeyi ndetse n'umuryango. Hari izindi serivisi mu Rwanda zakomeje zitera imbere uko u Rwanda rwagiye rutera imbere, nko gushyira imbere ikoranabuhanga mu buvuzi harimo telemedicine. U Rwanda rwatangaje iyi gahunda ya telemedicine muri 2015 mu bitaro bimwe na bimwe byo mu Rwanda no mu turere. Iyi gahunda ifasha abaganga mu cyaro kugisha inama inzobere ziri i Kigali cyangwa mu mahanga hifashishijwe interinete, bigafasha kurwanya icyuho cy'inzobere mu buvuzi. Hari izindi koranabuhanga muri serivisi z'ubuvuzi harimo drone cyangwa zipline. U Rwanda rwabaye igihugu cya mbere ku isi cyatangije gutwara amaraso n'imiti yihutirwa hifashishijwe drone zipline ikorera kuri sitasiyo ebyiri, Muhanga na Kayonza. Iyi gahunda yagabanyije cyane igihe byafataga ngo imiti yihutirwa igera aho ikenewe, ndetse igabanya n'impfu z'ababyeyi n'abana. Hari indi gahunda iriho ya e-health platforms. Iya mbere ni Irembo Health, gutanga randevu cya appointment, kwishyura serivisi z'ubuvuzi no kubona amakuru y'ubuvuzi bw'umurwayi kuri murandasi. Indi ikitwa Open MLS, gukusanya no gucunga amakuru y'abarwayi mu mavuriro. Indi ikitwa na Rapid SMS, ikoreshwa n'abajyanama b'ubuzima bo mu cyaro mu gukurikirana abana n'abagore batwite. Ubwiyongere bw'iterambere n'ibigo by'ubuvuzi mu Rwanda ntabwo bwasigaye ni byinshi cyane. Hari n'ibitaro by'icyitegererezo twafatiraho urugero. Ibitaro by'icyitegererezo twafatiraho urugero mu Rwanda byateye imbere ku rwego kurusha ibindi ni King Faisal Hospital, ibitaro biri ku rwego rw'igihugu byinshi muri Afurika bifite ibikoresho n'inzobere mu buvuzi buhambaye, harimo neurosurgery, kidney transplants, etc. Butaro Cancer Center of Excellence, ikigo cy'icyitegererezo cyita ku barwayi ba kanseri gifite imashini za radiotherapy, laboratwari zitanga ibisubizo byihuse n'abaganga b'inzobere bo ku rwego mpuzamahanga kuri indwara ya kanseri. Ikindi ni ishuri rikuru ryigisha ubuvuzi n'ubumenyi bushingiye ku buzima, University of Global Health Equity UGHE, bifatanya n'imiryango nka Partner in Health mu gutanga uburezi bugezweho mu buvuzi bugamije guhangana n'ikibazo cy'abaganga bake mu karere. Kandi hari kuvura indwara zihanitse n'izidakira mu Rwanda nabyo byateye imbere bidasigaye, harimo nk'indwara z'umutima. Hari gahunda yo gutangiza Heart Center of Excellence ifatanyije n'abafatanyabikorwa mu Misiri na Korea y'Epfo. Aba baganga b'Abanyarwanda bamaze gutangira gukora ibizamini by'umutima nka angiography n'indi mirimo itari ibagwa ku ndwara z'umutima. Kandi hari indwara ya kanseri. U Rwanda rufite National Cancer Control Plan rutanga radiotherapy na chemotherapy mu gihugu imbere. Hagiye hatangwa kandi HPV vaccine ku bana b'abakobwa b'imyaka 12 mu kurwanya kanseri y'inkondo y'umura. Buri munsi iyo ukeneye urwo rukingo wujuje iyo myaka, umwana w'umukobwa araruharwa, cyangwa cervical cancer. Kandi hari upagura ubufatanye n'amahanga muri ibi by'ubuvuzi. Aha twavugamo nka India, gahunda z'imikoranire n'ibitaro bikomeye bya Apollo Hospital no kohereza abarwayi n'abaganga kuhavurirwa no kwahugurirwa. Hari kandi igihugu cya Cuba, kohereza inzobere mu buvuzi mu Rwanda n'abanyeshuri b'Abanyarwanda bajya kuhiga. Hari kandi Germany, Korea and Egypt, gahunda yo kungurana ubumenyi no gutanga ibikoresho byifashishwa mu buvuzi. Kandi uruhare rwa leta ni ntanyeganyezwa muri iri terambere ry'ubuvuzi.
icya mbere twavuga hari ubwisungane mu kwivuza cyangwa mituweli do sante bumenyekanye nka bumwe mu buryo bwisungane bufasha abaturage b'ingeri zose kubona serivisi z'ubuvuzi. Bufite igipimo kiri hejuru, hari nka 85% by'abanyarwanda bafite ubu bwishingizi bubafasha kwivuza ubuntu. Ndetse hari n'ikindi mutari muzi, abajyanama b'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima barenga 60,000 ku muturage ku rwego rw'umudugudu, batanga ubufasha mu ndwara z'ibanze, imyororokere, kurwanya imirire mibi, gukingira, ubujyanama n'ibindi. Hari kandi inzitizi n'imbogamizi zikiriho nubwo uru rwego rw'ubuzima rukomeje gutera imbere. Hari ibura ry'inzobere mu buvuzi nko mu kuvura indwara zifata ubwonko, umutima n'amaraso, ibikoresho bikeya kandi bishaje mu bice bimwe by'igihugu, ibitaro bike ku baturage benshi, bigatuma hari aho umurwayi asabwa kujya kure, imikoreshereze idahagije y'ikoranabuhanga mu mavuriro amwe, ahanini kubera ubushobozi buke cyangwa ubumenyi budahagije. Ariko ibi ngibi ntabwo byakuraho ko u Rwanda rwateye imbere mu buvuzi ugereranyije n'imyaka ishize, ndetse ushyize ku gipimo cy'ibihugu byo muri Afurika. Icyerekezo cy'ahazaza ubuvuzi bwo mu Rwanda hariho kubaka medical hub i Kigali, kizaba gifite ibitaro byisumbuye, ibigo by'ubushakashatsi ndetse na laboratwari zifite ubushobozi buhambaye, gushora imari muri biotechnology nko gukora inkingo imbere mu gihugu, kongera umubare w'abaforomo n'abaganga ku baturage hakoreshejwe amasomo yihariye. Tugiye kuvuga ibyo u Rwanda rwagezeho mu buvuzi bwakwira bugake, ariko ni byinshi cyane, bizakomeza no gutera imbere. Nimba wishimiye iki kiganiro ngugejejeho, nkorera subscribe usangize n'abandi.